Ikong RM Korba kum ka Deputy Commissioner ka Riboy District menta ka singi la pentep baya ka kong imshida thank you la thungbiam kum ka nong tri asha ka bapura ha ka shnong nong sir. Kumbakian tadi kalau dalam tu ke jenjang ya tu ke ikong asal juni atau jiram, pada kementerian TPP berak bang dah itu ikong nak asam kam juni, hak ke kam juni kundi asal sampai hang jiram PHC. Hagabede bagajing pang COVID-19 ikong RM Korba ila pentep bagi bedang pang kidan chispa ar pakandai bagi belak koi hadu menta kilong aspa ar phongun. La pentep ru bakarung kami ki pai ba ki bawan ashabar kala khampensuk ha ka bagidan kamanra ki identity card ki jongki. Total cases bagi tanggung aktif hadu menta rasmi ki chispa ar pakandai. Bagi kembali aspa ko ki de belak koi no recover. Manta pada ke kemukian tadi ke sistem ban room apa district dan hak state kalau akan bentuk itu baik-baik but kalau along automatic but minta kidan company itu ke link layak tu ke link di directly tidak ban room state ini provided ba kita di bawah ki dan di identity proof kita hak proof saya tadi kita kena samsung sini number 1 number 2 kita ban subuh kita balik train one train one meeting sini senang jom kita ban pergi gitu jaga bagi dia benar hai kinsa bat kunjuk ru ya kat nosi kinsa kin hak batai dok kita lagi dan rezeki ke permit ke basya lasi ke dalam permit basya nosi te bat kita dok permanent badai long kita what price dan not kita state ru pun kita ru bina sya pada kita nak tembak te ke jing ke jong ni nang ni kalau swabha ban yang tangi ki ID nambah kanum sedam dia piban register buat bagi oleh test dan bagi orang state hak boleh. La pentebru bala pelaj no ek school gum ki quarantine center jo ka sarkar kadba ki ba on pentre kam ki dei ke SIRD CTI tourist center ha umling bat MGU menta ki school ni hak ban penthai no sekai authority tini hak ban pelaj no ya go ki school bat ki kata ni ada ni ka bang ni dapat minta ke dei tang ka symbols nama hantu ni pernah itu corona care center but ia kan ni pernah nak shen hatin tu yang berwan nama apa nama yang di school kita awal ni nama bagi kena di shen sistem ni ada ampli school tu ia kan ni shift nak sun dan hapu ni dia sini lembaga itu ni antara corona care center ni SIRD CTI tourist center umumnya kini di sesuatu di corona care center jenis apa yang kami adalah shift nak simple akan itu yang buat ia kataruh mila tak sudah ia kena ke JNM nursing school berhenti benda itu ia kataruh in shift sudah nak siapa tu kan nursing school kata hidup target tu ni bernila in shift syata ada keluar ke surau. Lathau committee thamai ban treka mahakabede COVID-19 hagabaro KMLA jong ka district kinlong ki member ha ka district core committee bat kan khmiru kum ki khledu jong ka committee kuwait pat kalong ba kuno ki tebhi ni la don ni kita ki district core group ka bagi MLA baro jong ka district ha ka district ni sanad ki day member de minta pada serta ke bomba ting-ting ki sidang balak ki paiba banyo jenera plane banyo hak sini de kanjin dalam haba manla ka konsekuensi kendang nak jaga komiti angkeni ka komiti ka COVID-19 komiti bat kami ka komiti kan create ki MLA pada waktu ni bat nanti ni nak ada notify ki bat ki kita aktif pada ni kuat ba ni kerpat dia baru ki rampak senang ki badai create ya ketua community covid management committee baru sekata baginya training bagi MLA macam ni ki baru chairman macam ni covid-19 committee macam di kami kan wan ra ka jinsuk ki hi nama ba ki di kham jan ki MLA mu mengahni marwai apa district hendak maki pesang ke kham sting susuk ke jingkia ke joma kubai pada kade ke jingjan jongki bagi MLA la jong te kebakat du ki kalong ba ki kanton ki containment area ke bani juong habadan kena case positive case ke khambon kalong ba kuma mentahi ki positive case bobon ki di kantonman umroi
kebaarang tihan nipa kidang kat sama bat kunjuk ro hang ni hapo bakar kama bro kata kidang bakar ro dikit sampai buat sesi bat ro menhakin di sini yo positive case ro we bagai ko SBI muslim we ide ba itu kantin di itaru iyo positif di mentamnya close ya kan bank but ini bank sebenarnya ada apa tadi but staff baru hang tu ni oh ya jadi bikin quarantine tadi at least like this ada kita kena ke jin sign dan symptoms klinik test tadi kena banyak bentuk yang bikin positif dan negatif tak